I ćao ljudi svima, kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ću vam pokazati šta sam ja to dobila za novu godinu, tako da ne dužim, počet ću odmah. Znači, počet ću sa garderobom i ovo je jedna jedina stvar koju sam dobila od garderobe, a to je ova haljenica žuta koja je duža, skoro je do dole i izgleda ovako. I kad je okrenete pozadi ima otvorena leđa i ovu kao mašnicu tu ili kako god da nazovem. Probala sam haljinicu, mnogo dobro stoji i jedva čekam da dođe to prije vrijeme da je mogu nositi. Stvarno je preslatka. Zatim sljedeća stvar jesu dva kaiša za Apple Watch. Znači izgledaju ovako. Jedan je ova naranđasta, jaka naranđasta boja, dok je drugi žuta boja. Uglavnom tako izgledaju. Zatim sljedeća stvar koju sam dobila jeste narukvica koja izgleda ovako, mnogo mi se dopada. I imam jednu na sebe koju sam isto dobila koja izgleda ovako. Znači isti fazon, samo drugačiji znak. Znači mnogo mi se dopadaju ove narukvice i drugu nisam ni otvorila. Zatim sljedeća stvar jeste parfem koji je Stradivariusa i Orchid Vanilla se zove. Onako izgleda i kao što vidite već sam ga dosta potrošila. I na njemu piše She never gives up, she spreads her wings and keeps flying. Znači mnogo sladak parfem i mnogo ima lijep miris. Baš posjeća na vanilu sa nekim baš orhidejom unutra. I on se dobio u ovoj preslatkoj, kako da nazovem, kao maloj tašnici. Stvarno je preslatka i ovako izgleda pozadi. Tako da to je to što se tiče parfema. Sljedeća stvar koju sam dobila jesu dve maskice za telefon. Jedna izgleda ovako. Piše bla 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 na nju, ima lizalice, brkove, oči i usta. Kao što vidite, tako izgleda, pravedna. Dok je druga Kiss. I ovako izgleda. Mnogo su slatke maskice, najobičnije maskice preslatke su. Sljedeća stvar koju sam dobila, ajde da vam pokažem knjige. Dobila sam 3 knjige. Jedna je onako novogodišnja, recimo Winter, da, kao više zimska knjiga, koja se zove Winter Wonderland i ona izgleda ovako. Još uvijek nisam počela da je čitam. Pročitala sam ovo pozadi i čini mi se mnogo dobrom knjigom, tako da vidjet ćemo kad krenem da je čitam. Uglavnom tako izgleda. Zatim sljedeća knjiga jeste Catch Me If You Can se zove i ovako izgleda knjiga. I njoj sam pročitala ovo pozadi, mnogo zanimljiva knjiga izgleda. Tako da to bi bilo to što se tiče i ove knjige. Ona mi je onako kao neka letnja knjiga. I posljednja knjiga jeste On a Beautiful Day koja izgleda ovako. I ona ima ovo pozadi i ona mi izgleda sasvim ok. Tako da čekam da počnem da čitam ove knjige. Izgleda uglavnom tako i ona mi nekako cvjetna ljetna knjiga. Tako da to bi bilo to što se tiče knjiga. Zatim sljedeća stvar koju sam dobila jeste ovaj stalak za paletice. Dobila sam 2. Znači ovako izgleda prazni i ja sam već popunila. Što bi izgledalo ovako. Znači mnogo mi se dopada ovaj stalak, ali za sad mi je dovoljan jedan, zato što uglavnom ove palete koristim kad se šminkam. Tako da nisam htjela ovaj drugi da stavljam na sto, samo bez veze da mi pravi gužvu. Uglavnom tako izgleda i mnogo je korisna stvar. Zatim sljedeća stvar jeste Givenchy set koji izgleda ovako. Uglavnom ja sam iz kutije izvadila naravno stvari i tu se dobije jedan karmin i jedna maskara i set izgleda ovako. I sad ću vam pokazati, maskara izgleda ovako, mnogo lijepo izgleda. Mnogo lijepo izgleda maskara. Dok, da vam ja otvorim da vam pokažem i unutra. Tako maskara izgleda. Dok ruž, sada ću vam i njega pokazati. Dok je ruž mini size pakovanje, tako da je za putovanje stvarno odličan. I njegova boja je crvena. Jednom sam ga koristila
I mnogo lijep ruž, stvarno mnogo lijep. Sada ću vam ga suočuvati pa ću vam pokazati. Uglavnom tako izgleda, baš crvena boja. Mnogo lijepo izgleda. Posebno kad ga stavite na osnova, znači stvarno prelijep. Zatim, sljedeća stvar koju sam dobila jesu dve ove svijeće koje su bile u pakovanju zajedno. I one mirišu na neko šumsko voće, na nešto mnogo lijepo mirišu. Uglavnom te dve mini svijeće koje prelijepo mirišu. Zatim sam dobila još jednu svijeću koja izgleda ovako, mala plava svijeća. I ona ima neki specifičan miris koji ne znam na šta miriše. Da li me posjeća na neki parfem, na lizalicu neku, ne znam. Uglavnom ima neki specifičan miris i boje plave. Zatim imam još dve stvari da vam pokažem. Prva stvar jesu AirPods. Znači dobila sam Appleove slušalice. Dobila sam ove najnovije izdanje njih koji su Apple AirPods Third Generation, znači treća generacija i one izgledaju ovako. Ovo im je kutijica i one su unutra. Ovako uglavnom one izgledaju. I jedna i druga tako izgledaju, da vam ne vanim sad ove. Uglavnom tako izgleda i to je to. Zatim, posljednja stvar koju sam dobila, koja je po mene najbolja stvar poslije AirPods, jeste ova. Znači, ovo je Sephora kao make-up, ne znam kako da vam objasnim to. Uglavnom, dobije se kao sve unutra. Sve što vam je potrebno. I sada ću vam otvoriti i pokazat ću vam kako izgleda, da mi ja ne bi objašnjavala. Znači, kad otvorite izgleda ovako, i Sephora inače. Znači, Holiday Vibes se zove ova paleta. I ona, kada se otvori, dobro, otvorit ću mi na kameri, kada se otvori, unutra dobijete svašta. Znači, prvo što je izgleda ovako. I ovo su sve senke. Ovdje. Ovo su sve inače ovdje senke koje kao što vidite ima od plavih boja do svih i svakakvih boja. Znači koju god boju poželite imate ovdje, od shimmer do mat boja do... Ali uglavnom su shimmer, što se mene lično dopada jer ja volim shimmer senke. To je senke koje se sijaju, koje imaju šljokice u sebe. Ja mnogo volim, tako da mene se lično ovo baš dopada. Zatim, ima ovaj prozorčić ovdje koji se otvori i u njega dobijete highlighter, ogledalce prvo, zatim dobijete highlighter, dobijete bronzer, dobijete, što se još ovdje dobije? Za obrve ova tri senke, ove tri tu su za obrve. Zatim highlighter, bronzer i blush. Znači mnogo paletica izgleda. I taj dio sad zatvorila. Znači on se ovdje nalazi. Tu se otvori i to je to. Zatim, samo da skontam, ne mogu da skontam kako se ovaj dio otvara. Aha, dobro. I imate ovdje još jedan mali prozorčić koji kad otvorite dobijate sve za usne. Ove kao lip glosses i imate cream eyeliners također. Cream eyeliner su ovi tu, dok su ovo sve sjajali za usne. I dobijete dva mini aplikatora, tako da ne morate uopšte da nosite svoje. Imate već u ovaj set. I uglavnom to bi bilo to. Znači kad se otvori izgleda sve ovako. Znači mnogo dobra stvar. Tako da ja ću sad ovo zatvoriti. Uglavnom tako sve izgleda i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno što ste gledali i obavezno mi dole u komentarima pišite šta bi još voljeli da gledate. Tako da mi se vidimo u nekom narednom videu. Hvala vam puno na gledanju, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal i komentarišite mi dole šta bi voljeli još da gledate. Tako da to bi bilo to. Ćao!